ama sign ka video te min lu sakamin en sak thin tu te zinga za somko pathum je chu ka channel la subscribe lo te nia thiam lo te ma ni la min subscribe pa like le comment te min pek thin hian kalom thin em a video siam le zel turin min ti phur em ani chu wangin khong ya min subscribe sak turin ka nge jewani ka channel clear tu le ngai thatu zong te in zawain chi bai le vekule chen khatin tinge manie video po sa khan barmai ti khera Burma ti hi Myanmar ti nan khak to mola min ron ti bol bola Burma ka ti khan tei thei vak lo ni Burma zofa te zinga mi then khat hian tinge Burma ti ain Myanmar ti hi kan du zok deuh plat thin tin zon han siam tai la a chan na chu hetiang hi ni thei mai long mo Burma chu ama to karam ho sa le aram then te bel fak ber alo ni to thina ma se alo tlu chia a aram mi te mun sang sanga na noi nung thoka kan fe chu alo tulta a chu kan fe chu na rama te chuan Burma mi tia musit le endong kan vatur chun zom thina chu wang chuan Burma mi in ti chu kan sitin kan za pui hlom ta a Burma sipailal te ming lo pe Myanmar ti hi kan du deuh te zok ni na langani Rangoon po Yangon ti nan thaka ma se kai ni mizo te hi chuan Yangon a ka zindon kan ti khat khop mai Rangoon a ka zindon kan na ti char charani Burma ti chu kol ho soina kai ni chu Myanmar mi kan ni ti po hi adik chuang lawa Burma ti hi kol ho soina ani chuan Myanmar ti na soitum po kol ho tho thawani mi then khatin Burma emo Myanmar emo ti lawa Kolram kan hanti mai hi afu ma zok te poina langani Myanmar ti hi USA phei chuan ala pompui chuang lo aniang US visa siam don te hian Myanmar ti ram khan tur om khat lo Burma la ti ngat ani khovel ram tam takin Myanmar ti hi pom ve to ma se engemo form fill up na tura tele online ya engemo in register na tura te hian Myanmar an ti tho rualin bracket chunga hian Burma ti in siak hi atam khop mai engpo ni se Myanmar ti hi ka mang du lo ve hrim hrim ani chuang lawa ka video danga te chuan Myanmar ti hi ka mang thawani ma se Myanmar mizo pa han ti deuh tral ai chuan Burma mizo pa han ti mai kha a ol samin arem zok bok ka ti ni kei ma nge po hi Burma pa ka niya ka nam mizo le karam Burma hi ka mangaya ka za pui lem lo ani chu wang chuan sipailal hoina mingan thak Myanmar ti ai chuan Ramzalen le Ramhausa kan ni laya akming Burma ti hi lamnuam ka tia kalunga ti leng zok bokani soito agin Burma mi tia musit na te kan lo to thin to wangin aram mi te po hian sipailal te ming lo pe Myanmar ti hi kan du zok ni te po na langa Burma ti ai chuan Myanmar ti hi kan man chhozel te po rin omani ma se Burma mi ni hi ka zak velem lawa ka kalna huna pianga mi ten min zo poin Burma mi kani thu ka khil mai zela chumi awang chuan min kom ser pha chuang lawa kani na dik tak ka soi khan min nel pha in min kom ngai pha da izo kani tum kha chu Burma ram boilim sangni somni pakhat kum tir lam khani in kanuna voi khatnan aizola ka pi le pu te jubilee mang turin ka zin vea mase khang hun lai khan India Central Sarkarin ram reveng turin sipai te da tiu maya kan chuan na sumo Zoko tharatanga kan chuak rei lo te a roi kona sipai lo duty ten min ti dinga midang ten zoko tharakhuwa om an ni thu le aizola school kal turan ni thu te an soilain kai chuan Burma mi ka ni thu le jubilee mang tura aizol lampan ka ni thu ka soya chumi wang chuan min threng taran maya ma se roi kon YM roi tu te an fel ema min ron soi sakin min ron boi pui vata Anzara adhar ka rei lo te nuwa min chhuale a aizol klung takin ka thleng ta ni kan thupuya khan lu le taila Myanmar ti hi ar lamrik lo tur ti ten soyo oma hei hi han soi zau dewila Burma ti hi sapho min oplaya an lo lamdan ani mela Myanmar ti hi tun hnuwa sipailal ho te ron thak chopania makka ti deuh chu kol ho hian ar hi an lam thiam vak der si lawa engwanga ar hi zutel ve kher ngen ni ti hi ni kol ho hian ar hian lam thiam vak mi alawania entirnan Rakhine kan ti po Yakhine antia Karen kan ti po Kayin antia coronavirus po hi
Oyuna Bines Antia Imingkha Lalrin Lua Launita se Layin Lua Antidaya Ari hi YMO IMO in an khak da iselani chuti ni si Myanmar tia R antel kher hi amak ve khop mai an thu fing pakhata zero aman phado atan antia zia ke ro chu dikse lamdani ro ophoi lam ni jok se ti hi an mangte po ani mai thayani Myanmar ti hi an mani kol ho lamdan takalam don phei chuan R ri hi tel lo mai ni lawin N ri po hi tel mang lawani chu wang chuan Myanmar emo ti de ufok fok ai chuan Myanmar han ti zeu hi an mani kol ho lamdan chuani Mizoram unaw te advice ka pek ve du cheu chu Burma in ti hi kei chuan tha ka tin kalo lom zok viawa ma se Burma ram ilo zin huna emo Burma mi nen in kom huna emo chuan Burma ti a in Myanmar emo ilo mang thin don ania achan chu kaini Burma zo fa te hi chu pahron tura lo sei lian kan nia anti thin nu hronemo pahronemo lo tur ho chu fel thin viau ma se nu le pa nei hoin kan thil ngai zam mai chi anga hian nu hron pahron tur te chu an ril ru an ma bi tong kam film khorangai an lo tia ril tuang kam taka nangni Burma lam chu iti kha lo ngai zam thei mai anom lain Burma ti hi in mu sit na angaya lo tei thei vak lo mitam takan om ve bokani engpo ni se Burma ti hi in mu sit na angai kat thin te po ti hian han in cha veila sapin a rose by any other name antia a om zia chu rose par hi ngapi ti ming po peila am oi ngai na moya arim tui ngain arim tui reng thau ti hiani mani hi poi mo bera mani kan zir phot chuan Burma mi ti in mi ten min lo kowin min mu sit tum po ni se kan lut na le kan moina angai reng thau do na chuti ni lawa mani po kan zir chuan si lo chuan keng anga ming moi po in bel tum maila kan ming in thak dang lam na in min khu moi don chong lo ani ti chungin he video hi atopi khar le phot mayang Burma ti lo chhuadan le Myanmar ti lo chhuadan kan thujiak thiam tak putlonga chak chuakin ngai nom tak mai na ziaka chu thujiak ngai nom tak chu chiar mai thein he video description a hian ka da apikin Burma ka ti wanga lo tei thei vak lo te tan chiar tel nge chi nin ka hria